ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kerteng jonga di Max Alex Tariang, aka XX Easy, kata di stage ni jonga. And snobha please snobha pet yang ni ke video bangin release mentah South Africa February. And tangkata ni Blish Bon. And mga di Robson Marwin, kuma YouTube ngadi rapper kasi rapper and kini juga bangin permi mentah na ka kerteng ari cantik. And ngakarpat ru ya ki bru ki bana po war jantia khamtam ngathawa continue pi support me, and all we need is support and love and peace. That's it. Hakasngi rakhe Valentine's Day an pelat paitba ya ka music video ari chanti kabadai hakaktin war jantia syapang ka jingya ka jingya jan hapedeng ki arngut bat ka jingya pat ya pra kumni ka jujian nakapor syakapor bat ki khun samla badan sap bat ki batip syapang ka jingya pra khiuja hapedeng ki shijur kira penwandur penwansur hagar kom ruai rap ka jongki kita ki deki arngut shiparlok u double X Easy bat Robson Marwen ki YouTuber balathau bat penmi shibon ki wei de ki jingruai ha ke YouTube channel ke jongki Kejing sedang ningko kalau ba ningko ru apa bengi dang apply ki kam untuk tengah kendu Robson ru apa pedang apply atau kam jong radio red red merci deh red merci ini one apply jong ka RJ tengah pedang apply jong producer tengah tu ingis ni kendu pedang tu tengah sedang ban itu ini wei tu te kemudian sisi te ini ru te bang ada producer ngasih ya into productions and berapa gitu dan tentu isawan pada yang guys one keligin like pendek dalam kata-kata terjurai dan tentu ini sedang men weekend menyadai tentu punya setuju pada weekend ya kini ke jingruai ke bathamai kini ki arngut ki samla don sap kila dep penbit penbiang ha ke music video jongki ke kerteng jong kini ke jingruai ke day ari chanti kabamut bamkwa shu kabadairu ha ka ktien war jantia ya kabaan sepelat paitba ha ka khatsau terik urempang arajar arpuwei donginya sengap ya ka jingnya keren jongki bat ka Batisi TV te ya kini kejerwai ari cantiru bengi sedang ningkong ru kalong ba kumta mengi kwa ban try something new te long ban wanra apo please mah ngi brio kwa ban sengap iki kentien badan apo ka Yung Seven Sisters yung ika kalau ngakasih kini ka lan yung kini Meghalaya te kumtahi next pada ngaong na i Robson Marwen ru amba wawon kumbaling im try no daka week kentien no te mai pada di na dauki te kasnong iru di na dauki te ana ba ngi try na matasi sen ka dauki dak tin dauki te nanto pada ngasdang mansna pada ki instrument ru long bolong hakikatin kenjalong Latin dauki nama dauki bas Spanish but Latin kilong kunjui that's why nishna no akata karukam pada ban pen wan lang ya tu kat ketien dauki but ka ketien Latin kan long lang a bit like similarity kan kita ka similarity dan nanti ite ka video ngin ya plat no haki apa ka khatsau trip u February te ka main ka title ka jong ni jinwai ka kerteng ari cantik kamot pa long mentah lapun mini nai jan su shanga ne nai tur su shanga ne wat num pan jam su shanga kalau ta te ya kane ka jurwa nga thawa kata long is like don ki priulong ki bala aju ya don ka relationship between love relationship so don ro ki bala long ki bala de bro te kitu ki bala bro long de ki smo bakim kila regret but kila long kila tight pelat yang ni gajing long relationship like it doesn't mean about marry kitu pelat ya to long ter kini long just a girlfriend and boyfriend se long kitu belaya Islam ki belaya lang like ni utai kila don ki Islam ki onda kila ya broke untuk kisdang ban regret kisdang ban you know ban hate ya kata things bakile te kalong sipang jong kita
ketika cuma long sepang banum ni chan shu long kelaba mo no bat lanya no sepang kini ki jing ye ki long tai ko ano he want to do something new, he want to live something new life. Like a point of view jengi argo ru kalamba on shu at man that no te ka point jengi ru kalamba mde ratang hapo ka jengi na samla long hakapor samla but then komentar sport ki balaya tho eru ki bladan kon eru but still ki like be I mean like fina perkhat bahaya kata balihi pada fikwa punya tho la bah hadin habut pada fikwa no hi pada banyalan hi pada so we have to think like in a positive way ba lada film don kata ka jingshania lada film don kata ka keteras te kabha banai hi rete banya ya kata ka marriage life pada so ya kata hi ka wi maintain makwa ka message actually hakani ka video ru nilai plan bah hi kata nilai perkhat bah jelio hi kata lada ki pre ki so tho ka message pengiwan ra ling bai ka jong ka video ru kin kan bah hi kan like kin so tho ya kata long lada video pet pada tang to without knowing the claim the tip kata ka jingbot te ka mantai hira te kani ka video ka long ba kumba kandan ka we kan thai kanat ka we ka thai ta like ka ba breu ka ba you know beautiful long kumba shit on ki breu ma beautiful from the outside but like rotten from the inner heart ka long kumta so ka ni ka message hapo video ka long ba choose wisely kan like choose wisely when it comes to a person